Kandaysız? Densoluklarınız жақшыбы? Albatta. Жеңіш күн майрамыңыз менен. Barçakı var olsun. Құттықтаймыз. Біз менен қошы Жогорку кеңештин депутаты да келді. Атажанов Ырысбек Исламович. Анан бұл жерде Кадам Жайроо'нун акими келді, көптөгөн жетекчилер келді. Сизди құттықтағаны. Barakalla. Barakalla. Көрүшүп. Assalamu alaikum. Кандай жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ушу сиздер бизге ушул коомду түзүп, Атамбекени согушта жеңип, ушул мамлекетти түптөп, мурас катары калтырып кеттиңиздер. Сизге ден соолук каалаймын. Ишиңизге ийгилик, ушул уул кыздарыңыздын барлық небере чөбөрөлөрүңүзгө ден соолук берсин, жараткан Аллам колдосун. Ден соолугуңуз бекем болуп, дайыма биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиз. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kandayız? Жақшыбы? Жақсы. Мен Құтбедім, мен тандыңыз бы? Doğuşundan tanıtırım. Bayramыңыз құт болсын. Barçakı var olsun. Мына шул Баткен обласындағы президенттің қарым құқықты өкілі Алимбаев Абдикарим Карбекович азы биринчи учурашкан сиз мененчи. Мына бүт жетекчилер сизге дагы майрамдын алдынан келдик. Эртең дагы майрамдайбыз сиз менен. Мына балдарыңыз, неберелер менен тынч аман болуң, дагы өмүрүңүз узун болсун, ийгилик болсун. Майрамдарды көп өткөрүңүз дагы. Бакубатсыз, жакшысыз. Bazılarınızda uzun ömür bak tağlayı kalayım. Rahman. İşinizde ardayım ilgilik olsun. Так. Агай, эми кыргыздын салты болгон ак калпак, ол кийгизип коелу, дайыма ден соолуктуу болуңуз. Бул сизге подарок күбөлүк мондай кармап. Анан фронтовой дегенде бул жакта пакетти бул жака коёлу да. Бул жерде да, Шамшагай азыр ошол сиз айткандай чөнтөгүңүзгө сала турган мына биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров атайын сизге ушул 9 май майрамыңызга сиздин эсебиңизге банктан 100 000 сом салып берди. Азыр ал акча банкта турат, каалаганда алсаңыз болот. Могул 100 000 сомдук сертификат. Мынаны караңыз. Sen bolmasın, uzun ömürsün sen. Бул агай биздин атыбыздан бул чөнтөгүңүзгө сала турган. Бул акчалай. Бул жакта аким дагы берет азыр. Агай, мына мен дагы берейин, мына макам кормо. 10 000 сом. Бул мына дагы бизден дагы пакет. Assalamu alaikum, çoğunlukla kandayız. Ben Altınbek'im. Koldu ver. Nasıl be, bayramınız bilen? Barçakı var olsun. Rahmat. Altınbek. Nasıl beke, 3. ay 7 yıl sizni sağlam jattık ki, körüp gelip gelişler. Rahmat kişilerge. Allah yeni atından olmadı, hükümet kattan bakanlar sizge. Rahmat. Bundan tышкарыдагы министрлер кабинетinin төрагасынын атынан Акылбек Жапаровдун атынан дагы 20 100 сом сиздин эсебиңизге салынды. Ушул 9 май майрамыңыз менен. Мекен согуштун ардагерлеринин саны азайып атат. Мына былтыр эле 9 майда биз областтын жетекчилери менен бирдикте ардагерлерди кыдырып куттуктап атканда 4 кишини куттуктаган элек. Мына 2 киши ушул жылы 1 жылдын ичинде өтүп кетип, азыр 2 киши калды. 1 киши мына Кызылкия шаарында бүгүн барып азыр сиздерге чейин куттуктап келдик. Экинчи киши ушул Кадам Жайроо'нун Окун айылындагы ушул Шамшага калды. Ошон үчүн агай сизге ден соолук, ийгилик, сиздин жашап турганыңыз, сиздин бизге ушундай дуа берип турганыңыз биз үчүн чоң дем, күч. Бир кылым жашадыңыз. Буйруса дагы жакшы, ден соолугуңуз жакшы экен. Мен ойлоймун, эмдиги жылы дагы келип туруп сизди ушул адамдар менен, жетекчилер менен, Жогорку Кеңештин депутаттары менен кошулуп келип куттуктап кетебиз деп ишенебиз. Кудайдан тилейбиз. Sizden görüşmezsenizden küreşerge palvan menen küreşmekten beraberim.
Makul bayramınızlar menen dagı bir jola. Barakallah, rahmat. Yevre kızı ürünü de berende odan. Katı okul kızım. Ay, Чоң ата, мен сізге 9 май майрамыңыз менен katı арнап бир ыр жазган элем. Ha, Толкунбек кызы Шамша Вальфенура. katı okma. Согуш болуп 41-жылдары энелердин жүрөктөрү сыздады, балдарыны узатышып согушка, кол булгалап аман бар деп ыйлады. Элим үчүн жаным курман болсун деп эр жигиттер бара жатты согушка, душмандарды артка карай кубалап, эрдиктерин көрсөтүштү согушта. Суукка да, кар боронго да карабай, оттон коркпой алга карай жүрүштү. Тайманбастан душмандарды качырып, чоң жеңишке жетишерин билишти. Сыймыктанам кубанамын жүрөктөн. Ал согушка чоң атам да катышкан. Душмандарды багындырып баарысын, жеңиш менен эли бизге кайтышкан. Медалдарга толуу болгон костюмун көргөнүмдө ушунчалык кубанам. Майрамыңыз куттуу болсун чоң атам, ыйлабастан күлүп жүрүң суранам. Ana nevreňiz kандай жакшы сөздөрдү айтты. Ayında atası oktuğucu vargandan keyin kızıyam ilim bilim dubop kaldı da. Ben böyle mugallimçilik kesimleren kelatkan adamım da. Жакшы. Эми бүгүн майрамыңыз агай. Бүгүн майрамыңыз ушунча элдер келип сизди куттуктап, жакшы сөздөрүн айтып атат, жакшы баталарын айтып атат. Кудайым ошонун баары сизге кабыл кылсын. Сиздердин барыңыздар, сиздердин ушинтип отурганыңыздар, ушинтип сүйлөп берип атканыңыздар биз үчүн чоң күч болот. Азыр мен дагы сүйүнүп атам, канча адам келип сизге сөздөрдү айтып, siz bizdin barımızı gülküye salıp bizdi gülküye salıp atkanınız bu çoğun nerse. Densolunuz jakşı eken, mına nevreniz ayabay jakşı ır aytıp berdi. Oşon üçün densoluk bersin. Emdigi жылы daha geleli, kiyinki жылы daha geleli. Kutuktap sizdi. Sağlık, selamatlık olsa bardık olur. İlgilik bardığımızda arka karay. Canıma cennet zihniyatına örtüp alga. Kazan çözdürdük. Tünç olsun, aman olsun. Amin. Allahu Ekber. Uçuraşıp koyalım. Bayramınız kutlu olsun. Kulluk. Tamam mısınız? Ben Alçınbay. Bir göndü. Alçınbek mi? Oo. Cihan. Kanday jakşısınız. Kutlu olsun bayramınız benim. Bayramınız kutlu olsun. Assalomu alaykum. Bayramınız bilan. Barchaga barvar olsun. İşte aşırı verseniz abdan sanını bularlar, tezrak hareket kılsanızlar dep oylarım ben. Agay, yetekçilerin aytkan sözü. Biz maseleni götürdük, alar bul жерди жакшы билет. Анан ол тротуар боюнча айтып кеттиңиz, азыр буну сөз түрдө караштырабыз. Себеби бул Охна айылы, бул жакта Сох Өзбекстан мамлекети Сох анклавы бар. Монту өтүп турат, бул Охна айынан Айдаркен өтүп турат, трасса. Biz тура түшүнөбүз, билебиз. Тротуар боюнча биз караштырабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne enemte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun. Amin. Caylı olsun, algan olsun, cenneti olsun. Amin. Sakın. Hepimiz küçük olsun. Деке каршы жылдан жылга биздин улуу ата мекендин согуштун ардагерлеринин саны азайып кетип жатат.
2021 yılı былтыр biz şu Баткен областının жетекçileri менен 4 ardagerdi kutukladığı, bu 2 ardager kaldı. Bu bir Баткен областının Kızılkaya şaharından bir kişi, ikincisi Kadamjay rayonundan Oxna ayından. Kızılkaya şaharındağı ardagerdi 94'e çıkıptır bu yıl. Oxna ayıldağı bu yıl 100 жылға çıktı dep, bu yıl tiyişeli жетекçilerмен birlikte, oşo merge Jogorku Kеңештин депутаттарымен birlikte gelip durup kutluktadık. Ardagerlerden bizim aldığımızda bugünkü qoomдун алдында жасаған işleri, жана салымдары өтө чоң. Biz razыбыз, hazır barыбыз gelip kutuktap жатабыз. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаров ар бир ардагерге 100 000 сомдон жардам көрсөттү. Андан тышкары министр кабинети төрагасы 20 000 100 сомдон жардам көрсөттү. Облас, райондордун деңгээлинде биз жардамдарды, акчалай жардамдарды көрсөтүп жатабыз. Андан тышкары булардын ден соолугундагы бүгүнкү күндө кандай мамлекет тараптан кандай жардам керек, бүт баарына даяр болуп биз акысыз жардам берип жатабыз. Шул атамдын келе жаткан 9 май майрамы менен куттуктаймын. Dağın uzun ömürden beri versin. Biz kuvarıp жүрө берелик. Yeri jurttagın bardığı tınç bolsun, aman bolsun. Bardığıga uzun ömür kalayman. Men atamdın en ulu kızımın. Özümdün 5 farzantım var. Alardağı bardığı bara çakaru. Bundan biyaga tınç boloyduk. Bardыңыздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздер дагы бизге окшогон. Мен өзүм азыга барып келгенмин, сиздер дагы Алла чакырган болсун. Сол Алланын үйүнү көрүп келиңиздер. Бардыңыздарга тынчтык, амандыкты каалаймын. Бардыңыздарга узун өмүр берсин. Келгениңиздерге рахмат. Куттуктайбыз. Rahmet, asalma yüz boğulmasa özünün sözü var. Ben 120'ye kireyim. O şal söz şoğa geçsin, ondan da aşağı nemtire çekmiş. Şul atamды сыйлап келген меймандар, бардыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсын бардыңыздардан. Мен 93-жылы келин болуп келгенмин. Ошонун бери атамды карап атамын. Atamdın yaşını versin baldarıma. Çalıp ötüp gitti. Endi baldarıma atamdın yaşını versin. Bardığızlarga çok rahmet, Allah razı olsun. Negizi bardığızların imanınızlar güçlü olsun. Allah sizlerge imanlı güçlü okusun Allah. Atama dağı жақсы өмір тілеймін, денсаулық тілеймін. Ардайым ушул үйүбүздө жакшылыктар болуп, тойлор болушун тилеп кетем. Атам жүргө келип атат, улуу атам экенин согуштун катышуучусу. Биз атам менен сыймыктанабыз. Мен атамдын эң чоң уулу боламын. Садыр Нуркожоевич Жапаровго рахмат. Ушул улуу атам экенин согуштун катышуучуларына сыйлап, тылдагыларга Ленинград блокадасына катышкандарга сыйлап, ушунчалык жакшы сыймыктар берип, сыйлыктарды бергенге олорго биздин үй бүлөбүздүн атынан чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Алымбаевич, Керимбаевич, ошон үчүн заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, атамдын өмүрлөрү узун болсун, дагы жакшылыктары боло берсин, заманыбыз тынч болсун. Садыр Нуркожоевичке дагы бир салам айтып коюңуздар. Ушундай жакшы ийгиликтерди кыла берсин. Бала чакабыз менен тынч болобуз, элибиз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп кетсин. Ар дайым атамдын жашы дагы 120-га кире берсин. Дагы бардыгыбыздын аттан жакшы кылайлык. Хуш кепсиздер. Сиздерге бардыгыңыздарга биринчиден чоң рахмат айтамын. Мен дагы ушу чоң атамдын бир тууган укасынын кызы боломун. Чоң атам бизге сүйөнгөн тобуз. Ошо чоң атам бар, биз чоң атам бар деп ушул жерге тез келип турабыз. Чоң атам менен азылдашып мен айттым, чоң ата жүзгө кирдиңиз.
Endi Xudo xolasa 200'gө kireyin deň desem, mayli sen aytganing bolsun deydi da. Xudo köp yaşasın. Oşo sizlerge dağın çoğ otamdın ömrünü bersin. Rahmat sıylap kelgeningizlerge. Sardır Nurgojoyevsko'dan rahmat. Uşuntup padarkalarda, akçalarda berip. Ajoz uşuntup işteyversin. Sizlerge da işinizlerge iyilik. Dağın bir çoğ rahmat sizlerge. Mına bugün bizden mına oblus boyunca jana aytılıp ketdi. Ulu Vatan Mekeň soğuştun karşısından ekö kalıptır. Oşonun birösü mına bizim Orozbek bayılında yaşayt. Şamşagaydı men köpten beri aytıp jürem. Bunu bul kişi menen ya bir 14 yıldan beri men töraga bolgondan beri kabar alıp şu birge iş çaralarga katıştırıp jüröbüz. Bul aksakal özü neçen uşul jerde turgan jana başka jakta işlep жүргөн kızmatkellerdi okutup, çoğulup, çoğoytup emetken jolga salgan uşul kişi bolot barında. Şonuň üçin mına ertenki 9 may Jeňiş günü menen barыңızdardy Ardagelder Keňeşiniň atынан, özümün atынан çyn yürekten kutluktaymın. Birinçiden Şamşagay bayağı aytkanymyzday kılıp всегда в строю болуңуз, бодрый болуңуз, баягындай сөздөрдү сүйлөп, эч качан картайдым дебеңиз. Кудай кааласа, Алла Таала узун өмүр берсин сизге. Ошон үчүн сиздерге дагы мына чын ден соолук берсин Алла Таалабыз. Ошо ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Менен бирге көрүп жатасыздар, азыр жылдан жылга ардагерлердин саны азайып жатат. Ошон үчүн мына бир кылым жашаган киши бул жерде отуруп баарыбызды күлкүгө салып атат. Ошон үчүн сиз жанагыда айткандай, он всегда в строю, он всегда бодрый. Ошондуктан мен ишенемен, буйруса мындан кийин дагы ар жылы келип куттуктап кетебиз деп. Анан ушунча адамдарды тарбиялап, үй бүлөлүү болтуруп, андан тышкары мугалим болуп канча балдарды, эр азаматтарды тарбиялады. Ошон үчүн сиздердин баарыңыздарга ийгилик болсун, тынчылык болсун. Агайыбызды шу 2 күндүн куттуктаңыздар, жакшы сыйлаңыздар. Чоң ыраазычылыгын билдирип кетем ол келинге. Биз баарыбыз кыргызбыз, түшүнөбүз. Айылда туулуп өскөнбүз, чоңойгонбуз. Ошол үйдөгү кичи бала, үйдөгү келин бала көптөгөн жумуштарды, кызматтарды ошол аткарат. Ошон үчүн мына келинибизге айтабыз, канчалык ушул кишиге кызмат кылсаңыз, ошончо ушул кишинин дуасын аласыз. Буйрусачы. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Ошону менен бирге мына Жогорку Кеңештин депутаты атайын, мына Атажанов Рысбек Исламович дагы келип куттуктап, аралашып жүрөт. Мына Кадам Жайрон жалпы Баткен областы менен сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Сиздерге дагы чоң рахмат. Военный мен дагы военныймын да, ошого көздөрүңүздү туура түшүнүп атасыз. Көрүшкөндө эле монтуп. Kazandılarından asker Katarına çatırganımdan başlayıp birinci yola Voranış şehrinde birinci soğuşa girdim. Voranış şehrinde birinci soğuşa girdik. 56'ımız yoldaşlarım barla alar paşta varlığı desem tuğru balımız ekmiş çorak konudan puttan ranım bolgan sakayıp kaldık. Bana o şöntep soğuşta bana kolam saçasında dağı bir yolu canakat alıp katura geldi. Canakat alıp 3 ayda kayra atamızda çıkıramın degen maksatta koygan elemez mi? Aşal bizde kıyın kıstatma düşer kılgan nemizden öç alış gerek degen maksat menen nemizlerden kövün öttep de öldürdük, atıp da öldürdük. Karpatovsu'nda Ukrayna'da Karpatovsu var mı? Karpatovsu'nda
ayıvakanday katı soğuşturdu. 41. yıldan 47. yılga çeyin, 47. yılı soğuktan kayta geldim. Ama azattan cerden var. Ancak bir kayrılganımda da çok. Öz aylığımdan, özümden tapkan mayadan beren cesap gelip attım ben de. Bundan bir yaka kuda kalasa az ve kapı ömrünün içinde hükümet işlenemem, memleket işlenemem. Testes içine ekonomi çıkımında yardım koşatıp durardı. Oylamında yeme uçar oyun işe aşık kalsa, kuda kalasa dağında küçük kuvvetli olarak bulup manda kereskede oturmasan kişine tayaka tayanıp olsa dağın basıp cürer mükemmel deyip oylayman.